ngoba uthi nje uyindi awumazi ubaba wakho ukhule namaZulu uma ngathiwa sizama nje indlela yokukufunela nobaba wakho awungeke ukujabulele ukuthi ubhekane naye ngeziqo zamehlo. Bengakujabulela kodwa yize sengeke ithuba lisatholakala ukuthi ngimbone yena straight ngakuthokoza mhlawumbe ukubona ithuna lakhe la wabekwa khona. So ekuhambeni kwama emhlabeni angizange ngikwazi ukuthi bengakohlakaniphi as enough ukuthi ngambuza about lento le ubaba wami uthi wakuphi uqhamukapi bengise semncane kakhulu ngoba naye uma ungishiye ngina 7 noma 8 wengaphazama iminyaka ekuhambeni kwakhe ke then afika umalume shuthi umalume ngazi wawuthola ngoba umyalezo ukuthi usisi wakhe usehambile emhlabeni. Afika umalume wasilanda mina uAndile usisi wami uncane emva kwaloko safika eShepstone sahlala kwendawo efike eBhobhoyi Jesus safika phela kukhona umalumekazi unkosikazi kaMalume samukelwa nje emndenini kahle kamnandi kuthenini emva kwaloko usisi wami lo uncane naye eyam affecta lento kuhamba kwama ehambeni kwama naye kuququ agulanga wenzanga lutho thathe siyazofonela umyeni wakhe usisi wena akasakhulumi la kwenzakalani naye amphuthumise esibhedlela ukuthi uAndile yena emdala umfowethu athi bethi afika eDingthini sehambile usisi asekho emhlabeni. I-background engibhekane naye ibenzima kakhulu ngangokuthi bese nokwayimina ngingasazazi ngicine sengibaleka nasekhaya impilo ngiphethwe kahle ukuthi mhlawumbe ngiyahlukumezeka noma ngihlukumezeki kodwa kukhona lokho kucwaseka ukuthi hayi phela wena uyena wala ekhaya wena wendi ukhumbule lokho so ngangena emgaqweni bengena emgaqweni qale ngegluna ke emgaqweni i-truck eqale ngalo. Okay, before mfowethu uzungena emgaqweni mhlambe ngezimo obubhekana nazo ekhaya ufunde ipha amabanga phansi wawafunda apha phakeme and isimo impilo besinjani khona esikoleni? Ngiqale eBhobhoyi Primary School bengifunde eBhobhoyi Primary School ucwaseka bekukhona engangokuthi education ngisengenandaba naye ngokuthi na konke la ngibekwa khona esikoleni sabantu abamnyama kuba khona lokho ucwaseka noklaseka so uyayibika into uthisha angayinaki ngoba yazi uyabona ayingane vele lezi into kanti ukuthi ngikhanda isilonda mina ngaphakathi ngokuthi na empilweni kanti kwenzakalani ngingabe ngizidalile mina insilo yini ngoba ngizidala uNkulunkulu ongidalile so why abantu belo benklasa so ngasuka primary ngangena ama social worker indaba yami ngena ama social worker nawo futhi angitholile shelter bengitholile shelter yokuhlala isikole ngaplace okusona same school sabantu abamnyama uMdlazi Primary School akhona ngafika ngaphatheka kahle ubona ukuthi bese ngihlupha ngaphakathi shelter ukuthi ngiyacwaseka ngishaya ingane ngeke ngisakwazi ukuhlala lola kumele ahambise kwenye indawo ngihambe even nala eThekwini khona indawo ethi place iValley View place of safety ngihlalile kuyona nakhona futhi ngasuswa inuganga ukweqa ngihamba ukufuna imali ngithenga amaglow ubele ngaphakathi ndambama yabona ukuthi ngeke uzoba i-bad environment lomfana akasuswa ngasuswa ngabuya back to college futhi shelter college wathi ngeke asemtholele isikole esikhokhelwayo lo mhlambe esinentutshana amandiya abelungu okay ngangena ePotchefstroom Primary
Potchefstroom Primary bese ngisileke mina ngoba Potchefstroom Primary bese nginabo 13 years which ufaka ngabe sengiye high school sengiqala nokubona intombi kanti primary ngenwa leyo nto ngagxoshwa ke khona ngaye eMabhek Primary nakhona futhi bangafuni ungamukela ngeni ibheke lento le ifile lami ushaya ingane yonke lonto I drop out of school until drop out of school andinayikho lento ngisho ukuthi vele kudala ukuthi ngibe indandane kanje ngoba akekho umuntu ongifunayo which mina ngikuboni lo egcineni ngoba into yenza isilondo sikhanda wena like kanjani ukuthi utholele indawo right ngifanga bosiphatha kahle khona ukuze babone ukuthi nawe uzimisele ngempilo ubese wena ubabhekisela phansi na ufuna ukuthi kwenziwe ngeyakho indlela wena ufuna ukuthi every house that you have to stay to kunama terms and conditions akhona which thina singane singakwazi ukuthi siku understand lokho ngoba sisuke sisakhula and environment sokusuka kuyona futhi yaphuzwa la usuka khona phambi kwengane kuyadawa nje yonke into bazofika kwenye indawo ehlukile uzothi ku street khona awusakwazi manje ufuna njani be street ngoba usujwayelene into ebhedayo hawo so angizange ngifike high school gcine primary ungena kanjani kwiGlu ukuqala nje kwayo yonke lento manje ukuthi ugcine uba ngasohlangothini olwrong lempilo ukutshela ukuthi ngiyazi nokungafuni ukulalela abazali umuntu omdala kumina onengane umzali mina angiyiko ukuthi it's not my biological mother or father uthanda ukuzilawula which akuhambeni kwesikhathi ubona ukuthi lento leya ukuzilawula angeke zikusize angeke uzokwazi ukusizakala ubungakwazi ukusiza wena qala uyayizwa inhlonipho it's way if ufika endaweni babone hayi lo mfana uqhuma endaweni ukuthi yini na indlela akhuluma ngayo mbona ukuthi hayi ayona inhlobo le engathini umuntu ongaba mumbi ku community yabo ukuthi community asuka kuyona embi so ngithathwe abelungu not adopted. I wasn't adopted. I was in the mhlambe bakuthatha bakugcine until abazali bakho noma lo muntu omndeni avele base ubuyela back ngibona so nabo babethi baza ngoba bengifica emgaqweni ngicela imali yakhala nomfana ukhalilana babreak imoto ngaphesheya badlile bazokwenzakalana hayi cha simo sami ekhaya ngifunakala kanje yonke edala ukuthi ngihambe athi okay ngena la emotweni ngingena emotweni ayifika esihlalo kwakuwuLwesihlanu ngigqobele isonto child welfare doesn't operate on Monday ngiyoma social work bafike bayibeka inkinga yami hayi engasizathu nje emgaqweni senzela ukuthi bengabe iyadingeka ukubo nikwazi ukuthi nisithinde noma bengabe ungazintshontshile kanjani kodwa bengabe khona umndeni ovelayo singambuyisela ekhingini phepha ama social hawo hluphile lo muntu wiwo kodwa ke asisho lutho nali file lakhe niyalibona anizibonele lena anxa ukuthi ibona ke labantu vele into aba operate ngawo ukuthi bashaye ingane emgaqweni basikhulise zibe street yabo
Jwaye sizomzama sizobona singalahli ithawula. Bangithathe base ngifika le angisayitholi phela manje i-clue ngiyahamba mina ngifuna ukubuyela ekhaya kashacu. So ngeke kanjani le kube kunjalo ngizihambela mina. So ndoda nali isango lapha ayikho inkinga ufuna ukuzihambela nayi phela ngina ngithatha le phela isenikhona isenilana ngithatha khona hawu bangiphendise bangisekhona uma social worker nginani ngithatha ngama social worker ngithatha reportini bangiphindise reportini nethiwe ukuthi ucela imali ebantwini bakuphe bazangathi uyothenga ukudla kanti uyothenga yini i-clue wasuka kwe-clue benzini wasuka benzini kwayi suka kugwayi insango suka nensangweni izeke entsangweni ila umuntu aqala bona khona ukuthi esinye isigameko manje esikhulu sisaya kodwa ngoba umuntu ukholela ngokubona athanda ukuzwa elo kuthiwa khona le drug kuthiwa unga hlangane nelindiya zente namusa indiya indoda idlalaphi ihlala emgaqweni ubhemani ngibhema insango ingidi hayi nami ngihlala lapho kodwa yakhombe indle nje ibhodla nje ephukile lapha ungeke uhlala lapha kuyaphenywa lapha kamnandi yonke into hayi ayikho inkinga ufika lapha ngempela kabhema nabo abanye bayachase la namali la buza yena naye nemali la 150 letha la ithathe imali ngibuka athe bethenga ngeke umuntu athenga imali yakho kuthi futhi wena ungayidli imali yakho so i-test lento ake ngiyife ngithi nayi ngeke athi test ayilento ubuyibheme manje kusasa ayikho into eshoyo emzimbeni ukuthi iqalekele kanjani kanti igaxeni into ne-wrong wabhema i-capsule eli-1 ahlanza ibhadi ngahlanza kanti the time uhlanza the time iyamukela-ke emzimbeni wami ngakusasa ekuseni ngiyavuka kusinda ikhanda akuhambe ngazuthi khona into ehlela enyaweni wena hlangane naye lo mfisi ngeke lento ubhemisha yona izola ikhanda kanje hayi easy lento ukhona imali kuwena lapho nekhona asambe shedade shekhona ayisha sifike sathenga imeshenti yayo bhelo kodwa ubhema sengiyazinwaya yonke ngizithola ngezinwaya yonke loo nto ngicacekile emzimbeni ufresh ngiyazizwa ngiyabona kusebenzeke manje athi ayike mnganami from namhlanje udla inyawubhe lento ekuthiwa iwunga ngizithola kanjalo kuleso sigameko ngasuka ngaya endaweni ekuthiwa eMagate nakhona ikhona iwunga angafika ngahlala futhi nakhona ilana-ke kugcwele khona abelungu the most iMagate waya nje ngagcina sengiwese ufike mhlawumbe ngokuvakasha ekhaya mhlawumbe kade ngiboshiwe yabo ngiphumile mhlawumbe isonto ngabhemi yabo basa-right ekhaya sakhona malume nakhona anti khona ibhuti wami omncane khona u-Andile basa-right back to square one ngibona senginciphile ukuthi lapha reportini adabuke siyacela kodwa ikhaya likhona engizama ukusho ukuthi alikho iphara elingenalo ikhaya sonke la sihluphekisa thina ukusihluphekisa kwethu affect abantu abaningi which uku-affecteka kwabo ugcina kuba umthelelo we-youth entsha esilandelayo
leva ngabe sethathini example kuyona ukuthi uphila kanje. Nami angisathandi kodwa seve ukuthi ukuhamba kwami ngiphoqeleke ukuthi ngiyayidinga egazini. Okwesise khona nalento ekuthiwa umjovo. Umjovo uyingozi kakhulu. Ngcono ikepsulo kodwa angiphasisi futhi nalo. Kodwa nje uwes. And iyuthe esilandelayo uyicabanga ujoyina le ndlela esingenile. Better not ngoba ngicanje yabona nawe each and every day uyadlula khona iphara embosiwe lapho uyadlula khona iphara embosiwe lapho. Umjovo it affects your liver. The time ujova ubulala isibindi, hepatitis. So safe sibizwa nge-hepatitis C. So sometimes ithola ukuthi parallel nengculaza line-TB. Masusho umzimba awusakwazi manje ukuthi alwe impentajo. Lapho noma ngathi uyaya esibhedlela ngeke uzosizakala. Ukuthina the time iqala lento hepatitis uzange isukumele. Hepatitis manje isukumele from the start bekutshena ulento udokotela abantu ba HIV and TB care. Bekutshena ukuthi indoda une hepatitis. Ithi lapho sukumele the same time uqala treatment iyalapheka ayabuthi ayilapheka iyalapheka kodwa bekwenza hepatitis C there's no chance awudabule. Awudabule ingawo ukuthi wafika umaskandi suswa lapho bekwa lapho uthi wafika lapho khona umuntu ofile nanga omunye lapho ufile ngale ufile yini na umjovo wonke loyo. Thatha umjovo una umjovo ujova haya nginawo uthi uyabona nanga umjovo lapho phansi unegazi uyawuthatha uyawuhlambulula which igazi khona igazi lisala la ngaphambili lento emhlophe yomjovo engasuki. Anomuntu lo ubulawe yini ingculazi ayithatha wena uthatha ufaka wena drosh blood langena ihlangana naleli gazi uphinde uyapusha foot back wena emzimbeni wenzakala lapho uyawuthatha utrelay yaqala yakula hayibo sibani banamba esibhedlela ngikwazi ukuhamba ngingabhemile. Okay thatha umhambise umentioned akubhemisa umentioned ube right. Once oba right awusayingeni-ke le esibhedlela-ke manje ukhanda ama-excuse-ke manje angabonakali kahle. Uyabona-ke manje ukuthi uyabona usungangolutho lametshisi. Mina i-truck akuyonto engiyiphasisayo intembulalo iyutejo kodwa from 2010 until now angazi watholakala nesifo egazini. Yina ngiyazazi ukuthi kumele ngihlalele ngakuphi. Kona yes I do admitting ngaba wrong ukuthi ngiwele esimeni sewunga kodwa angicharge umuntu. Unokuthi ngicharge ngiyakutakula. Ase ngitakulile ngabona ukuthi ngiyahluleka nami phela ngiyiphara. I'm not umuntu ongathi unga expecta yonke usizo ongalithola. Ngiyekeni futhi iwunga ula wena awuzalwanga ubheme iwunga wena. Number 1 is that. Number 2 ungathi ngidinga ukuya rehab ukuze ngiyewunga no. Number 2 indaba zomametetoni nazo umthelela ngiboya indlela angiyiphasisi nayo. Yabo bofuna ukuyeka iwunga nje fa uzitshele wena ukuthi ngisuka kwi-environment yabangani abadla iwunga. Number 1. Number 2 usuke la emakhaya lawaziwa khona dliwa isiqatha
ugwayi okuhlaza la ingungu engabandakanyeleki khona iy'ndaweni ezingemakhaya emafamu. Base uthola umuntu ozokunika isikhuthazo, hhayi ukuthi umuntu ozokwenza ukuthi ukhohle yini indaba yasedolobheni kanjani kanjani. Thola umuntu ozokukhuthaza like befika awumphethe right, hhayi ngigrande khona into ey'dingayo, hhayi ayikho into engiyidingayo, okay fine ngizobuya ngikubone. Ubheme lowo gwayi, ubheme lo nje ukuthi didise umqondo, ubheme lo wensangu ukuthi ungaze ucabange kumele ngihambe ngiye edolobheni ukuze ngikwazi ukuthi ngibheme ihunga. No, ungabashoshile ukuthi I had enough. I had enough. And futhi base ukuthi you had enough, shobona ngawe thina ukuthi okay nalo ushintsho liyabonakala nanga seklini manje ngiyambona nange ungamsizi ngalutho uma ngokuthi nje umbukile nje wena phela lento ayishoyo iyona kodwa bokuzoba wena ozo-encourage mina ukuthi ni angeke ihunga ngobani yini ngisiza ngayo uthi ngiyeke ihunga ayikho utshena ngomlomo. Ngojika lapha ngiyaqala ngidakelwa lo ngitshela just to please him ngizosho ukuthi hhayi right ngizoyiyeka mfethu ihunga yabo ngoba ngisuke ngidinga leyo nto engisuke ngiyidinga leso sikhathi kuwena base ngiyitholile ukubheka kwakho le muva ngayabheda lo ayikho neshoyo yini ngoba yena right umndeni wakhe right ubona ukuthi yena manje yabo emphakathini ungcwele ncwele hhayi sebenza kanjalo. Uke wathi ubukuboshwe. Ya. Yini into ebisuke ikwenza uboshwe? Ayona ama-drugs nongitshontsha. Lapha nje masixoxa ngesigameko owathi uyontshontsha kuso waboshwa kanjani wabanjelwa endaweni yesigameko noma mhlawumbe walandwa ungasazi? Ngaboshelwa opposite kwendawo engitshontsha kuyona. Which bekuyikhampani yani eyimoto yomlungu ezama second hand. Thola fika sometime ngiseduze negarage ngafika ngapatrola kuqala ngi-check ukuthi okay yini ngase mhlawumbe ngilide ekuthenini ngibophe yawo hayi yonke into clear ekukhamera lutho hayi uziyasha ngiyabuya ntambama. Ngibuye ngabo 10 ebusuku phahlaza iwindi khipha ispare wheel jeke steer ngaleso sikhathi kwakusadonsa itiro emotweni abantu uthanda ukuthenga itiro driver phahla ngithatha istiro ngithatha ispare wheel jeke ngiqhamuka nje renki ulibhuku driver ngathi uzoshaya kanti hayi kubangwa lezi zinto engiziphethe ispare wheel tire spare wheel esuke sisisha entayise lo ngishaya kanjalo ebusuku qhu ebamba lomuntu engeke khona umuntu omoshayo la and futhi manje umosha kwakhe enconswa umosha ngendlela manje uphahlaza iwindi iwindi phela liyi-1 it's about 8,000 or something ulifaka o-Mercedes o-BM ayiwa afaka enye into eyikhamera kodwa ongawuzwinake ozobufika kuyona kanye ufika ubambe wensimbi nje kanti ngaphakathi kwensimbi kunekhamera hey ifike kule moto ibengivingqebe hayibo tsapha savuleka la engingayitsheni mina ukuthi uyi-trap le yabo ngoba phela imoto e-showcase basehamba ntambama zonke ziyakhiwa yabo lena namhlanje wavule konke ngichecka zonke imoto zivalekile angene ngikhiphe kahle ispare wheel ujeke iphume iphuma cha le flash cha iqhamuka ngakuphi engithi uma ufuna uyibona ukuthi le nshaya ishanga kuphi uze ngiyisuse yawo ngabheka ngala izandla hayi kanti kunepholi imela phakathi kwemoto
le pole ngoba ime phakathi kwey'moto ishayo yale ishaya ubuye ishayo ezansi ishaya unyuka ayina direction ngivula ibhuthi yakushaya ngiyibona ukuthi kuphi bese iyona into engiconfusayo angabe kuyabaniza kodwa manje futhi ukubaniza ngabe khona isayini eshoyo phezulu bho yabo umsika tshengisa ukuthi uzonetha hayi ngeke ngisondele cha futhi ejamile cha kanti isipewini siphethe kanje manje istiro ngaphezulu ishutha nje sengiphethe konke idonsa lento iboshwe ngeketangu wafakwa ingidi le ngidi lezi ezama-alarm ezikhala wayithinta iyakhala ke la ibe xa beyishuthi manje la futhi kunegaraji la kulala odriver basegoli abashama long distance khala lento kanti enhlanhla bona bebelala bathanda ukudlala iy'ngoma kukhalele phezulu music ezwakali kubona lento ngale hawu hhayi ngiphume kamnandi hhayi ngiphume ngiphinde ngiyiqalaze futhi le shaba ngempela la ngihlayi ishaye futhi bengifunde kakhulu umoya sheyi ngihamba senofike ngidayisere-ke ngibuye bengibuye indlela idlula la ngidemeja khona bengiyophanta erobhothini se-TRT la ihlisiwe yandoda yabo ndona njani but hhayi shaphile hhayi usondele nje la zithi nqamnqam yabo hhayi ndona ishawe isikhathi mina samele kuphanta ngiqalekile bhuti wami ingcono wazakucela ungafuni sesenza ngenye indlela ngenye indlela xa kuthini manje ntoni ukuthi ngenye indlela ngoba phela mina ngiyena umuntu onayo iphandela lapha erobhothini uthi yazi kanti ngoba ngibiza nje ngifuna ukuthi ngifake imali ephaketheni ne awuyakhuluma-ke sondele yena ngena ngale kunomuntu obambile inkunzi la odlulile engaserobhothini la maybe amazi losikhothini ngizokutshengisa la efonini no ayo right ngene ngale motweni lokhu imoto njengoba ngiyeza usiyasho hhayi ngimtholile ngiyeza naye hhayi esifike police station indoda ayazile into le auto exec ngeke yazi auto exec inkampani yani nayo inkampani yemoto eduze nale Pick n Pay la ngibanda khona yayazi ayikho into yakhona kuyithathe khona naye hayi ayikho usho naye usho manje bekukhona into ekulidayo itshengisa ukuthi uyiwena akukhona into ukuthatha sizenjani thina naye ndona senokwenza nokubonayo kodwa mina ayikho ekudonsa ifo iphepha elibrown eligcwele ley'thombe ndake kanye phezu kwetafula ufuna ukuthini ubalo hhayi mina ubalo yini lephethe hhayi sipewini nojeka ziphi hayi dayisa itaxi rank loo nto ungasikhombisa ungakhomba kanjani umuntu ongamazi ethi-ke ndoda hayi umlungu walapha ukuvulela icala bewuvulela icala uzokugenqa lapha zakho zigcwala ngale emaseleni nemnyama kake ayi na-12 nano na-12 wananti ba ijampe lapho uthi uzehlisa umnyaka na-12 wananti ba wena sondoda wananti ba wena ngeke uzolazi usuku lakho lozalwa Nathi manje sengadla iglu kakhulu engangokuthi seyangi-affect-a nokuthi ngiyakhohlwa ukuthi ngizalwa nini kwaye yona senze ilima wena yazi 190 ba 1998 1998 ngoba 1998 futhi una-18 variety uyawazi amalungelo akho esanalo sikuchazele yagenqa lapha yangena phakathi
Ukuqala kwami ukuboshwa-ke lo. Ngaphuma babanjelwa yona iwunga straight. Okay. Ligweba nini? Likunika iminyaka emingaki? Oh leli lento leli la auto exec. Yeah. Awula ngishanga suspended ngaphandle. Agotshelwa ngaphandle. Ukuhlukumezeka mhlawumbe wakuthola ngaphakathi since usho ukuthi konke lapha uhamba khona bufika ube ne challenge yokuhlukumezeka ngoba uyiNdiya mhlawumbe mafica abantu abamnyama zonke lezo zinto. Angizange ngihlukumezeka ngokuthi la eminyango ngasheshe ngafunda le nombolo zakhona ngathi nje ngingena nje lese ngiyazi ngenombolo. So nganikwa indawo yami yokuhlala nontanga bami. Angizange ngithole ukuhlukumezeka ejele. Iziphi futhi ezinye isigameko esikucandayo? Esinye singqanda isigameko omatefti laba phahla ngithatha uhambe phahla ngiphahlaza imoto eronke yephoyisa. Uyiphahlaza ngasenkantolo unenga eShepstone enkantolo esondelene nepolice station. Ngangidedelwe ngokuthini ngangikade ngireportini abantu becomplain ukuthi uyasithuka lo esingamnika imali ashacima ukuthi amalanga athatha amaphoyisa ayokumbeka epolice station. Angidedela ntamba manje ngiqalekile ngiyasho ukuthi mami sabe ngireportini ngiyokhangeza manje amashumi no2 yohlangana nile mali ngifuna laptop 1+1 akekho umuntu ongibona phahle wendi ngithathe laptop ngiqala ngihlika nje izandla ibe ngilandelwe even ngiyabona futhi ngendlela ezizengale liza ngingena emathole phumela ngale ungena ngale ungenele egraveyard emathuneni ungena emathuneni awuphinde bakuthole angena emathuneni ushona ngaleso sirenga afika ngayidayisa ngabhema asase kuseni ngoba itruck avelisile itruck ngiyolala emaphareni la bhenyelwa khona la ngakhona first option abazoqala bayibheka ilela bhodlo igcola amaphara fast fika bafika ke exit ngokusa nje ngokumunele afika la afika vulele ngenduku ibhadi vulele ngenduku ibhadi joy nanga la semdingana athi ngiyaqala ngaphuma ngiphuma ngaye wendile lepona angazi ngaquleka kanini ngoba ngashawa ngophampu lapha esidoni sikaphampu ngoba babehamba ngequantum ngoba behamba ngequantum khona bangenile khona abankankile la ngaphandle ukuthi akuphumi lutho enjolo ngashoqo nyoyi banapha manje ngipapa police station nakhona papa mehlo sengipintshwe ngozankoza ibona laba bangidlayo ibona balama ngivuka imihla ngithi zonke umuntu kushini ngizidlalise kakhulu ngaqala manje izandla ziyavuvukala hayi ngoba ngisho ngingila hayibo bangiqaqa ndoda laptop yazi umphathi akafune into eziningi ufuna nje la idayisa khona laptop emva kwaloko uyatetelwa kodwa bongasitshele sizokwenza ukuthi usitshele base siphinde futhi sihlohla umphathi ukuthi avule icala base uyaboshwa nakuyafana ngiyanitshela ngintshile nizongibopha ayikho indlela wabuya ngempela umphathi uthi ayikho ngeke bakubophe mfana ngifuna nje laptop bayini into ebalekile zomsebenzi ngaphelelwa umsebenzi ngihamba ngikhombela inyukwele la now ndoda la ngibana ufika ne-laptop wena izola ngithi buyetho nona yabona ke ndoda asizodlala la lo mfana akahlanye la ekhanda uthi asusa le kubona bonke abantu la erenka bakhombe wena ngoba uthini uthila ngani wena angilungisa amafoni ama-laptop
Usivezela ama-laptop kanti umfethu lo engidayise naye uyidayise kuyena umfethu mina bese ngihlawumbisela nje kanti ngizithenge bese beqhubeka ngithwala hayi bayithathele ngale laptop John ndoda sihamba nawe manje wena sokushiya somewhere somehow izikozo inhliziyo ngempela ayizangishiye bangishiya la eqaleni nje kwe-police station bangishiya la eqaleni kwe-police station ngiyehlika emotweni ngiyabonga ndunayo benyuka nawe ubhaka lo behamba naye ithemba kaloko phela ne-minute ethi ngimbona nangu muntu hayi ubona-ke manje sengiphelele impilo yami-ke manje lo muntu ohamba uzonquma ngabe into abazali uzahlaba umkhumba kodwa kumele nginyamalale la unyamalala fa ngithola imali esile futhi yawo hayi mancane hayi ishona apha conduct lapha sifike ishona khona ngifika khona ngithele nje ngawoqhamuka amasumane phethe amafoni +1 ayi yangiphoqa ngenye indlela yawathatha lamafoni ngenkani yawathatha nje baxabe ngafuna lokuyintombazana funi ndoda angifuni ngikhulumeke wena uhlenza manje letha la phone uma ngithatha amasumana nginika amafoni thatha amafoni amba ngadayisa bengaqeda wadayisa bavula icala lapha ngishuna emarket idle imali emarket kube mnandi sengikhohliwe mina mfa ngihambe ngeThekwini hawo nje ngiqala imemory ibuye ngiqonda ukuthi kumele ngishiye imali yokugibela eThekwini kusuka emarket ngizala 60 rand eseno 40 rand phakatheni hayibo kodwa sobona sisibona ngiqhubeka ngidlela imali yami nabangani bami bani uhlangana nabanye ado abagcina ubhema nabo sibhema impela kona ngibamba kabi senalo 40 rand sibhema kona futhi kanti lengishonele ngale befaka complain ukuthi hayi ngibona umfana omncane yabona-ke eShepstone nasemakini uthe umfana omncane wandiye igcwele ukuthi umenzelwa-ke lo wena kuphela umenzelwa akekho omunye umuntu hayi siyazambona la nesinqakeleni yena semdinga angabona ngempela nge-POP yasemakini ngayihayim ndoda siyahamba futhi la fikela ngigweba 2 years 6 months imprisonment 2 years 6 months imprisonment ngiyabonga Nkosi enkantolo hayi wena ucabangile 2 years 6 months into engekho le ebedelela wona mfana washacima ukuthi ngathi ngincoma ngomsebenzi wakho wenzayo abe ngihlika abe ngiginqa ngithatha iphoyisa nengiphusa emabhubesini ngilinde imoto ezongihambisa ku-correctional ngiphusa emabhubesini hayi ngifika kwa-correctional phela ngithi bengicela imali emarobhotini bathuka abanye benonganginika kanje phela khona iy'memba kawo indoda yaserobhotini sowuzowafika la nawe sangikhumbula mina ngithuka erobhotini ukuthi akubhange imali hayi kona hayi bazange bangishaya kona basho ukuthi hayi mfana wami yabo bongafundi manje ngoba uzophuma la ebhanjeni manje sekumele ngisayinelwe ngiphume-ke lo 2 years 6 months akekho ufuna ukusayinela andila menzela akafuni ukufunda anti wakhe hayi benginqaba umfowabo ngiyini mina hayi ithanda ukwazi ngasayinelwa ubhuti wakhe u-anti lo shade umalume ngasayinelwa yena le emakhaya yabo nakhona sengiqabile amathi hayi sobuyela enkolweni kaShembe kwaShathemba manje semalanga ngifuna ukubonga phela manje yabo angisabhemi yabo
bafike bazongivakashela uyambona ngisidabela ndawo impethe kahle ijele hayi sizomsayinela inkinga kodwa beyivuma ubhuti wakhe yawo athi andile hayi namsayinela kodwa not under my conditions ngoba ukusayinelwa kwakhe kunemgomo nemibandela uthi ngo-6 besifike ngekho la simthola khona simphindisa ejele ngo-6 besifike ngekho la sidila nawe wena usayinile kumele angapheli emehlweni akho besitolo uyabika bendaweni ukuthi uyasho ukuthi endaweni ukuthi besifika sazi ukuthi ukuphi kuyavunyelwana amadoda ngisho malumaye akho nkinga akekho umuntu ongalidinga ithuba hayi ngiyamsayinela yini hayi basayine ubuye correctional address hayi confirming address yakho sayinele yokini kusasa uyagoduka kusasa uyagoduka hayi alright ana ngempela kusasa hayi gqoka kamnandi phuma fike lapha correctional sign amaphepha akendoda ayimali okugibela gibela la le emabheleni bese ukubona la dropeni angase kushaya sikwenzela ukuthi aphindisa phakathi hayi kuyavunyelwana ntona hayi nangempela futhi ngingena la edolobheni thenga lawo ma-20 okwaye njengokuba uhlaza indaba ungayicabanga gibela itaxi gibela noma itaxi yenze ngileleke phela mina la itaxini i-long distance idlule la ngifanga ngisale khona shey ishona noma ungazolo gobhuza ngale ehlanzeni izandla ibuye seyibuye indoda ngizongayo indoda usalapho wena no man sesidlulile kaqobe esitolo yabo manje sengiyolayisha khona kaqobe esitolo mina uyosiza wona ngihlika kaqobe kahle kahle afike ngihlike nakhona ekhaya sebelinde estopini baze bakukhathala so ayikho lento seqale ephandle lento zakhe lo ngabanga bayafona bathi hawa ofile umuntu la seqala nokuba mnyama futhi esicefu babona bese ngiqhamuka nje sekumnyama sendoba mnyama asekushaye ngazo isehlobo noma ebusika asheshe uba mnyama ngifika bangamukela mnandi ansoka leso staff sokukhwezela umithi ugesi awukho phela emakhaya kumele ukhwezele yonke leyo nto bofuna ukugeza amanzi eshisa kumele bazi yotheza we naye khona ngishintsha mina lento hayi sizafunda yohlala umfowethu hayi bafone baconfirm ukuthi hayi ushintsha address ubuyela umfowethu umfowethu wasengimise ngendlela vele hayi but hayi sengiqondile manje yabo hayi usoqondile inkinga ufuna ukuhlala edolobheni hayi menzelwa naye sengishintshile manje wena uphikisa lokuthi ngishintshile angazi ngisho ufuna ngiqale phansi wathi hayi kulungile igazi lami ngilahla uvuma kwakhe kwawubuyela kwami edolobheni nabo eqala phansi umenzelo nawe umenzelo bona endaweni ukuthi umenzelo nangu umenzelo ucela imali emarobotini wabe wakhathala wandiza hayi siyabona-ke manje ngilahla ithawula-ke manje ngisayafuna lutho ngihlanganisa nomenzelo nangempela futhi ngaboshwa hayi akhumbula ndoda yasikweleta wena ngiyanikweleta khona imali engayithatha kunina ndoda yasikweleta wena uqeda ngisayina and nayikho enye indlela esingenza ngayo ukuthi ningiyeke athi hayi ndoda hayi mhlawumbe ukugcina ejele lokho ubribe amaphoyisa ukuthi akufakele insangu nehunga hayi la siyasebenza siyahamba phakathi isikhathi ngabuyela ngawudonsa-ke manje ley'nyanga lezi sazizisele ngazidonsa zonke zaphela
Ukuphuma kwami phuma nje sengasahlanganisa no correctional which bona ukuthi nayo-ke le nkinga ya slow poison siqale singena-ke i-16 Slow poison ilo sanda kushona phi? nayo lo ama-taxi owner lo umshayeli ama-taxi nje abhala slow poison Oh yabona. slow poison lo Uyayonkhipha ngenduku lapha ePortshepstone. lo kuthiwa ngadlala le ko-organti awushacima abantu akwazi ukukholelwa le mnyango abantu basho yonke into le hawu Banikhulula ngenduku. ya wathola abantu wacela i-permission umasipala waseShepstone wahlangana ne-SAPS madoda khona ibhari lizovula icala la kezwakala bavumelana shawushona ingane yomuntu shawa ngazuthi ibulela umuntu ngendlela eshawa ngayo uyise ekhanda ubona ukuyabona lo muntu eshawa ngayo uyise ekhanda thuthi segqiza impethu ekhanda ubona ukuthi le uyisa leni nomuthi kade eshawa ngayo ama-reinforce induku eziforce ngama-reinforce manje wabona nje quantum elidimile egqoka amabhibhi amavest ehlala nyawo zami ngibelethe hayi yabo eShepstone nami ngabona yabo i-risk le ngithathayo ngajomba mhlawumbe hayi ngokusuka lapha phezulu ngiyaphansi kanti hlanhla le kuno-swimming pool bantu oshona emanzini ezasho intindini lapha lapha phezulu hayi bona wami yonke inyamazana iphelela la kushini ukhona la sokubamba khona ungayozodabula khona na mina ngiyeThekwini la Mawubheka kwaba isenzo esibi noma isenzo esihle ukuthi kuxoshwe amaphara ePortshepstone. Isenzo suwafu okuhle suwafu kubi okubini uthenini ukuthi bashaya ingane kanje uyishaya umuntu ingane kanje iphuka isandla neinyawo siphi isibo i-example esethime phakathi lapho shaya ingane ngewisa ekhanda Niyahlupha nje kodwa okay siyahlupha yes kodwa lo muntu bomshaya ingqondo reinforce uyabona ukuthi uyamdidisa emqondweni ukuthi angabusabi normally what if kuwe yakhe ingane leyo how you wanna feel ingane ayishawe njengezinye ingane kodwa hayi ukuthi uzacaca ukuthi kuphuma umphefumulo niba u100 ngishawa umuntu oyedwa uhlangothi olubike lolo oluhleke ilona lo oluhle ingathi bona lento abayenzayo bebezama ukusitshengisa ukuthi kahle kahle mele sibuyele emakhaya ngoba bebengafiki kini bezokushayela kini no benishaya baceba nje uphindane ekhaya asidingi la now so which means ubuyele ekhaya now uzobona ukuthi ube wrong kuphi nakuphi mapa ama-challenges mhlawumbe ongasubhekane nawo ukuthi ukwazi ukuthi uyeke yini ukubhema ngoba bathe beqeda amabhari beshona komeshente phahlaza ibhata omeshente akukhona umeshente oyedwa eShepstone bonke bagcwele la eThekwini umeshente waseShepstone kodwa still on ngeke baze baqede i-truck thiwa abantu abaningi khona nje ababeke bengifonela basePortshepstone bethi nabo babebhema kodwa bayeka ngaleso sikhathi ungani ungasebenzisa ngalelo thuba mhlawumbe ukuthi kube ithuba eliright lokuthi noma ususedolobheni impilo yakho kodwa manje ungaqhubeki nezidakamizwa mina lelo thuba ngizange ngibone ngento ngangitshela ukuthi okay ngokushawa la showcase naseroundini siyakhala ngoba phela iShepstone encane idolobha encane now and futhi elokishini ikhona ihunga ikhona omesheni bahlala elokishini bavuka ekuseni beze edolobheni so uphindela kwami ekhaya ngiyi-still on ngiyamthola umeshente yafana yabhema
and which uzona lead ukuthi gcine sowona la eroundini ke manje. Ngesikhathi sikhuluma off camera angazi noma imina obengazwanga kahle mawukhuluma uthi ubaba wakho awumazi ngithathe ngayitshela ukuthi mhlambe umuntu ongabanga bikho empilweni yakho bengazi ukuthi ngoba engasekho emhlabeni ngabe lokho wagcina nikuthola kanjani Lo ngagcina ngitshena umphethu lo ngimlama andile ngoba phela nginaze ngazibuza ngoba lo ngicwaseka ngindiya empethu unjele wena mhlawumbe unolwazi oluncane ubaba uphi wasesho cha ubaba umuntu obeyiso yabo ambe tshalembe fahlo gcwala ikhotha kodwa la lo mina nayo andile umuntu obeyade khona empilweni yakho andile esikhathi esiningi which andile unakho konke namhlanje through yena time so mina ukufika kwami emhlabeni kwakuhamba kwakhe kwento bethana so ngoba ngeke ngisho bengathokoza mhla yena andile lo isipino akwazi ukuthi angitshengise ithuna lakhe yabo na umndeni wakubo umfethu ubaba wami kunganethiwa ngamagama esiZulu andile uthe ubani umenzelo phela ngala umagama esikhule anda abantu abamnyama sikhulanga nayo andile akhulanga nobaba ubaba bedlala i-challenge ubaba kuyena abahlalanga namandiwe andile nayo nje kanti awubona mina ukhulile nabantu abamnyama mhlawumbe lento yokucwasana siwumphakathi ungathini ngayo into engeke iziphele le kwasana ngoba la emphakathini siyafesana nama circumstances mhlambe kuyaxatshanwa ugcine somthuku umuntu enhleko ngithele lodwa ndiya wena awuklaseka nje into engayisoze yaphela ngoba isithi wena onaso osinikweni uNkulunkulu ngayizwa lonto so yena enaye wonke umuntu unesici sakhe okwaziwa bombize ngalesa sithi awuyithi into emsileni yawo so angakusho mina ukuthi ukuhloniphana akukho kunye uzazi ukuthi uqala lapho ugcina lapho ukuzazi kwakho ukuthi uqala lapho ugcina lapho ikona ku-avoid ukuthi kuze kufike ecwaseneni ukuze kuphume igama lalento iyona nodalwe naye awusiqedanga isikole awusiqedanga uma ungakhuluma nomntwana njengamanje osesikoleni noma ohluphayo onabazali onakho konke noma ongenabo omunye abazali ukhulume naye nje njengendoda wena engatholanga ithuba lokuthi isiphothule isikole mhlawumbe siqala into ezokuganga izinto ezokubhema izinto ezokungayiphathi kahle lapho ya ngingakhuluma na ngoba nginayo experience encane which vele nginawo ukuthi angiqedanga esikoleni kodwa yeah without education you are nothing la eSouth Africa without imfundo awuyilutho yohlezi uthola uma-piece job u-50 rand uthi angeke ukwazi ukuthi uwondle umndeni wakho u-50 rand 20 rand a day ishanela ngaphandle koku-50 rand hayi buke loo nto ukuthatheka kancane yini na ufundile what's more important is education education wona khiye wakho okuya phambili nomzali onamzali with education you have it all kuya ngawe ukuthi ufunani empilweni
Hey, akhuluma lensizwa madoda. Mawucabanga yini amandiya ethatheke kancane? Amandiya wise athi kancane because wona azitshenze asile ukudlula umunye umuntu. Which is sonke siyafana. Sinengqondo yokucabanga, sinamehlo okubona. Ubona wathi yabona ke lo is overdoing nje why now unakho konke. Izolonda. Amandiya intengo yahlezi intengo yesoze ayiyeka. Ukuthi nje ayazi ngomunye umuntu. Why na angazi ngabe ngishini ukuthi kodwa nje kwayimina into ekuthiwa into ngiyifuna. Salwe lona impela kodwa yabona indiya angilifuna. Angizenzisa angilifuna. Ngiyakhuluma nalo ngoba ngisuka ngifuna lento engiyifunayo kulona. Yebo menzelo yilento oyikhulumayo. Fact. Angifuni. Axhaphazana kakhulu abantu aye. Uzoqashela ukuthi Chanel la. Usuqedile ukushanela uyophumisa. Why there is namasimbi ezinje la ngaphandle uthi seqedile ukusebenza hayi. Aqala Chanel lapha ngaphandle awu. Bengavunyelanga kodwa ngalo wena usesile wenza ukusa manje semele uklina le ndawo engaphumelanga. Bazoyazoqoqa ngokuthi yena udla bazodlile sekumele uhambe kumele ukhole phela azokubalela ixhafa nginika zona ongayicelanga. Yabona nje labantu abafundi mawulanda umlando uma wakho nobaba wakho bahlangana kanjani because uzalwa umZulu ubaba wakho uyindiya. Ingawo nje abafundi labantu uma beyilento bemade ngazi bahlangana kanjani kodwa nje ubesebenza emandiyeni uma engakusho. Ya nondoda isibongile ukuthi uzoba ingxenye yabantu abaqashisayo. Kade umnqoba ngitshela ngawuthenga umZulu kunendiya lo mZulu engizokulethela lo. Nithi nifikile nini? Benifike nini la ngangithola? Until last week noma until last week. Last week kubenzima ukusebenza kakhulu. No siyabonga ndoda nina bendlenze no Perfect Khanda kaMezi ndabona umuntu omemeza athi akhalela ukuthi igula kaJama lichithekile. Mina ngabe niyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le enethameli how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sokusikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi. Mawuqala ukuba ingxenye cindezela usubscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahlaya kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisposayo izoganqeza ucingo lakho uzothi mawungena ngaphakathi ke uzobe usitholela isiqephu sangalolu suku. Sayicela into join membership ukuze kuzokwazi ukuthi sikwazi ukwenza ezinye izinto esingakwazi ukuthi sizenze. Igama lami nguProfessor Mkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigudini sapho umthetho asodla ngothina ngamandlakazi ngakho ke sengincenga.